Yengbi Papunampu Sarasana Sarabana, Impact News Ki, Sayol Sigi, and Manipur, Taramok setting. I say, Janda Manipur topic say, role of regional political party. Regional political party sing Sigi, Matho, role Havesni, role Sikarawaida, Manipur gi politics, Amasung, mainland gi politics sing sta, Kari role, Logodoino, Adukamoro in Lai Wapum say, Handak say, Handak election have the 2018 gi Pangtoki by election assembly sing election da at the top of mainland gi. Hindi hardline gi state center supang toki aduga north ki oni yang pakanda Mizoram da MNFC power di matamam bai rambani adu handak se kuina sei taramu power pai taba congress rule torokpa 2018 gi election tadi MNFC amu sitse magi chap chana phangdana masa mathanda sarkar governance form togi government form togi tanjam lokhiba aduga plus BJP phana kan hona bani Mizoram da so adubu panglit listen ba yadaba sit amadi hena phangba gamdaba aduga entire north study Congress free notice high to Oya. Karimkanda 2018 gi Mizoram gi elections the Tariba Mamisi, National Political Parties in say Ipam Pam Dava Aduga, Ichutuna Dabagi, Mamima, Mizoram gi elections in a Piba Dona, Togomanba, Aduga Maruina, MNF Su, Power Pidapa, Queen Party Pidova, Queen Marai Saitorakanda, Power Muhalak Pase, Swice the regional political parties in Sida, Morel Busamatobra, Aduga, Hojikla Iba. Present trend की politics is there. Manipur da Ladyba regional political parties in Sigi role say state amasung as well as mainland politics ta masi kare role lege ta ke habi matang da kumna khana chanbi tanjane loin lengthen bit ke sing ti agi yet thing phambi be se yumnam nabachandra singh spokesperson NEIDP ni Northeast India Development Party ne ihana ai nabachandra butaram noksari aduga nabachandra oi lengthen bit be se oinam Jogindro Maitai president MPP Manipur People's Party ne ai Oja Jogindro Butaram Noksari MPP Manipur ge khwaidagi leadaba adugumba regional political party ne adugo loina ai ge hek thangna phamini jari basi Irendro Leichombam convener Praja People's Resurgence Justice Alliance ne ai Irendro su taram noksari ai ihanan basi guest ikai khanu jiru guest omuki sai same topic si ge oiba wahang heba tai aina hangjaba na topic sina hangjaba wahang common question on thamjake 2 minutes lovio ihanan basi ariba political party regional political party amoina MPP da laksaptai MPP ki president Oja Jogindro da madudi regional political party sing ki role hojik leriba present trend of politics Manipur gi su aduga mainland India as a whole kari role legadage aduga hongai batrian si kamai obligation MPP unadi Masi yam soba ahung bomanin lugdi. Maramdi huji Mizoram da MNF na padana paida iba. Port masi akoi recognition PWD. Maramdi national political party singa. Siumba sagi remote area habtare. Moi mainstream mainland kakta sumjengba. Aduga akoi athapa se khudam wan harga Akoi Manipur gumba, Mizoram gumba, Nagaland gumba, Arunachal Pradesh gumba, Sumba akoi leriba station james jam thoi biyaktaba. Kudam wanaga sauta se national party singna thoi dana yengakpa Summa miyang mayam si urbukanda. Akoi Mizoram gi simaksi ai kudam wan hajage madudi MNF lai posi ihan hanbada regional political party si yamna Darkar we Polamani na say people sing Lorami. Madudagi, Madu Mutan Anava, National Political Party Sina, Kudamuna Havada, Manipur, People Party 1972, the Sigrivizi, Congress Party Mutum the Piaga Tamzalaga, Armato the Mahanjiva, Adiamushu, Prazana Pa Medna, Amka Prazana, 1974, Amushu, Prazagi Hogdi, 1974, the government installed to Hajiriba. Adusu amka Congress na defection gi from lama torkanda RK Dorendrona mu mana speaker organ madu defection am togi sumaina matang torobongda sahi khari matung damu MPP sum lakhre 1990 dum lakhre live se masi center da leiba national political party singna akoi regional political party sing se masi kainian loge bo makhoi na lori si akoi si underground se sai support toba I need Bharat Huana Lobunikan, I state Tamzeri, a quiggy state. Often and far too often, Union Home Ministry and Defense Minister inspire
press releases and reports talk about the national movement and groups and supports of the regional political parties. What has not been understood till now by the power that matter in Delhi is that, like Ganga River, the national mainstream is made up by its tributaries and substreams, and should these substreams dry up, the mainstream should dry up eventually. Sumaina akhona thamjari ba maram di Okay, Madam, Maggie Lejariba, my Maggie Lejariba, Sagnons, get on Bangatani, Ganga, say Ganga as a whole Urasu, Masamarang, Mayam Dugi. Yes, yes. Sagi lack by sinking to Mapum or Kanda, Turena do it in some Naraka, so what to Lamore. Thank you, Hujipu. I should not come here. Aduna, I can say, Nesnan, Nesanam soccer by say, Masi Kajumida, I give home Sokotana. Home Sokotana, a home say, Masi, we work under Kashunias and Canberra. Absolutely, absolutely. Like of home Saborum, the regional political parties in my Maggie state, the Legeriba, regional political parties in Lumdam Dugi, general public, palm, the Benate, some Narakan, the palm of the Maramorakan, the power piber, governance piber, Aduka Karimkanda, national political parties in Sigi, say King Punk, the opportunity having Maduki Chating, do Tanka Cat, the Hingi of home and Birakpa, Aduka Karimkanda. Nampu the Puragasu, Nampu the Gi, Changing Pandra, Kara, Marai Kaitarasu, Praza Singina Mukare and Pop Tarakanda, some Narakanda, Mijoram, those English, some Maswai, the Suadum, Swice, Morel Bust, on another area, the Ori. Was that up to the Gamanta meaning? Regional political party ki Yosi, a quick notice, Kaktanata, India gi Ayamba Mapum Singda. Masigi iho madi ngasing ngasing maglaabra hana ay dumaina thamjani. Okay. Masigi chapchaba khudam mamangi election state mangagi da sogun ubo phangjakhre. Hawjik ta akoi gi uncle na MPP ki president honorable president na jo si takpi khibaduni akoi gi Mizoram gi wafam ma. Samai tawtana lam da leiriba tonga state ta leiriba people singsina regional political party amagi tangai phadabado ngasidi la adana tapna hana national party changamaka da occupy toromba kaya amaka handu holakanda la anana bagi macha amakhati makha tarak pasing da sumak oirakani habagi thajabana ama aingon smaina thamjaningi masigi roina na ehangna ngasai gi party gi site gi ju thamjaningi se North East India Development Party tuduna akoi power point abo khakta gi wakhalol da akoi linkacha gi bena chadi tasengna regionalism gi force ama masigi sapu ma lakpa yana bagi da makna tragan lakna bagi da makta lamnam kaya mukta haunarakpa magi kari haitare iho gi part amu oina lakna bastai da akoi state ki chu tangai phadana akoi gi regional party ama karam regional party har kan da akoi gi chapchaba magi regional outlook ki oba characteristic leiba adugum pa party ama kaksya ma thau ta yana khalla da akoi haiba party semjaki bana ba habadi North East gi akoi na parliament chaliba parliament ki seat si kun manga ni haiba kun manga si chalana bohona kanda ngasai gi atop state sing ga akoi gi chicken neck ki manung chaliba state nipan si gi tangai phatana akoi chuksin na daba yarak ta bai polam khala kwa masigi tangai phata bodo madu North East India Development Party ko forum ma party ma gi framework makada madu gi banner makada puna chalaga di hena su pangal loini na khala kada akoi na high regional party se form to jeki bana ba 2015 gi akoi December tang kun go humdoi da aduna hoji regional party gi adugumba movement regional party gi adugumba force si asugi mati akoi gi state sudaka lei habisima aina ahanba raul na smaina thamjani. Thank you. Nasai gi maroina regional political party gi maruiba aduga tangai phadabagi area se not only yes MNF na pairakpa Mizoram da handaki 2018 gi assembly election gi matung da Mizoram election matung da swai da su moral boost sama phangdabadi nate aduga new scenario ma su udabadi nate to bodabu regional political party gi sungchoi shodna mathau tarni se NEIDP na khara bangong no othokre maduna maram ne 2015 da NEIDP form to se Irendro, please share your thought. The role of regional political party in Manipur's politics, in Manipur's and mainland politics as well. I should consider the role of the necessity and let's look at the Constitution of India. India Constitution
masi federalism ne akhoi gi New Delhi is na konung oraga New Delhi is the center na pai ga da power khara centerless haiba ma state sing jina pai ga da power khara state list na aduga state na pai ba khara state na su pai ba adagi akhoi gi center na su pai min na ba pulap pai min na ba akhoi gi concurrent list haiba ma aduna state ki interested New Delhi na laga pumno mag yengchen gani haibado ado constitution sida su yauje devo state na nasagi state sing do phanana ba yengjaro state ki right haiba ma constitution sida yamna pak chauna pibirami yes adu haiba poche constitution sida embed oigraba pot nebo akhoi gi sagona na akhoi yaugraba pot nebo aduna the right of the states is paramount quite the federalism high structure is the state ki rights na quite the job right ne aduna akhoi gi isa gi rights akhoi na lawje dragadi Delhi dagi tharak pa agent kharana akhoi gi decision pumba lawi bataragadi akhoi da solakani hai base masidi masana ta aduna thamjaring is ojik northeast states akhoi Sikkim da orsu Arunachal da orsu Meghalaya da orsu hauji recently Mizoram da orsu Nagaland da orsu masa ki regional party na sarkar sema ngata ne hai state mayam se Arunachal gi di hijack to bi gre BJP na yam sam thamchara adubu regional party se yam pak chauna koi masana sarkar paisa state ngata ni adu yum matak tu da koi South India da yengasi degi Kashmir da yengasi West Bengal da yengasi regional party na sarkar sema ngata ne aduna regional party pai ba lebak sing je state sing je India manungda ayamba wenamak economy do oiro semilon do bu oiro wenamak chokhle hai tar aduna Tamil Nadu di yengbiu per capita GDP dum yengbiu khoi Tamil Nadu gi adu mathak ta West Bengal di yengbiu aduna state haiba pochidi magi tongan ba unique identity malaysia magi unique interest haibam lay haiba unique identity and unique interest masi state ki regional political party na khangdana Delhi the Pamaga Laiba, Akwigi national politics, who to Bakamuna expert, Nahag, the Kanga Nate, Yam Samna Hajar, but that Tang season a Gadaba Mapam, the Sinjang season Yaponte. Aduna Mapam Mapam Dugi Matungina, India federalism Zigi Makada, state ki regional political party in a Sarkar, private Argadi, state to give right to Kanmangamani. State to give seminlon magi economy to support naba sin balang bangam gani hai base masidi constitution is the democracy is the embed to royal aduna ne koi India the multi party system kind of koi constitution is thamami se aduna tragedi there should be only two parties Congress and BJP kana leram doi neba adu leram banate aduna regional party is not just important but it is a necessity adumai thamjaning. Thank you. Oja Jugundro, Ojiki, I met on the Laxabase, Bruina, Nancy, recently Pantok to be MPP Foundation Day, Habite, Foundation Day, the Karasudum Mamanga Manada, but the Mamang Sahi Manada, but the election Naxan Lakuna Gaino, Koina, Karamuk Hens and Urubuna Gaino, Foundation Day, Karachon, Panto Pipe there, to Karimkanda, Handaki, Lakato 2019 Lok Sava election, there's a mute Hadokoni Habikisu, a Choba, Koloma Piba. I do like say Maroon election Naxalakpa, Aduga. Men owning a psyche, Hajabaduni, political scenario, the present no political scenario, the Nasagi regional political party, Tangai Padaba, Matotang, Habaki area, do Masakanga, Amon Habite, Masakangapaki area, do plus candidate Hadokani Laiba, Nahangi Foundation, day to the MPP, say Nahangai Kara, Marai Saitaru Rasu, Sub Saba Pima Laxale, 2019 the Makta election same Sari Habaki, Koloma Pibrasin. Madu okay Saptana, being a president, Madu I Loktukchak, Madam Dikanavokui, inner Manipur parliamentary consensus, as well as outer Manipur parliamentary consensus, Animakta, Kogi, candidate Tadokanena. Candidate Tumimanunda A Samak, inner Manipur parliamentary consensus, the party is Kanun Matungina, Piba, provision Singidu, Loina, Observe Torkanda, Akoi Loktukchak, Singi should mind to Loktukchak. Masi Maru Pandam Day. Kainoda Aikoi Maruina Laliba 2019 elections Basi Aikoi regional political party na center da Oziki Lok Sabha Kui Mut Webse Tangai Pado Port Kerde Hajeri. Maram di Aikoi State Legeri
center da base to ba national political party singna tawriba thabak sing chai masi for last many years mokoi na sason yaw khre mokoi gi representative mayam yaw khre audio ji mak congress ki mihut akoi maru kano yawri maine yawri adagi bjp ke da baban yawri mokoi na tongthor ko thabak adagi mokoi na state ki interest ta tongthori ba thabak sing chai masi akoi praja da pen da ba amadi regional political party maru na regional political party sing the pen da ba singwa mayam sin leibasina maram morga praja singi leiba sentiment si urakanda MPP na tangai phadna adaki Lok Sabha ki election jai masi sing amasung tamda haibadi inner amasung outer Manipur primary constituency da saruk yaba tangai phade habasi masi ki phirep silor ga khoi lokthok seri bani okay general public aso maru regional political party ki role ngasai iren ron thambi bada necessity haibaduni tangai phadabadu khangakpa aduga maru oina hojik lai si nahan gi foundation de recently pangthokhibo foundation de duda MPP do nahangai tumina khara leiro rasu khara marai chaithoro rasu hojik te du natre haibagi kholaw madi foundation de duda pi haibi wafam duni aina amtang laksaning bose pre poll mamang da khoina atopa party sing kai sing chami na ba ugi pre poll alliance post poll di khar wali mina alliance tung lero MP mathanda chapai phibum dro oja jugi khoi MPP mathanda chatkani mathanda marom dom lepserani masi karimu kanda chamin nar kanda masina khurug thanga akhoi chen be ado port mu khoi itat na thengna re since last many year MPP ne hek lingkhat padi ngasi bawda akhoi da asok pase masi mayam thengna gre chatmin ro gi sok pu he asok pase asok ne he khara war swara naitom chase ge haibdu sok tok charu khara waje ge wajeba Ojanab Chandra maroina aina hangjaning pase same almost same question ni ngasi NEITP ki convention se khara chaw re ngasi gi sam sam na ra kanda matamna ra natraga election naksalak panara enom di tawre phajan chawre atopa jaga dagi lakpa khotpa medumi phajana jum tingi lai wafam se MPP gi di inner outer do ngasi oja jugin ro masabuk na dum lokthok piri masamang inner gi ni adu outer gi sup han already foundation de num de lokthok po lekre madumain tawdra NEITP gi su lakadori ba lok sabha election da mirep thadokani haibagi area am de leiba male adubangna MPP lokthokre NEITP su lokthokpiro mo haibe din chade aduga lokthokpiro su yani karim kanda lokthokpinim gi tanjala ai saite lokthokte adi di hajer ro ai hajening ina ngasigi convention ki through da poll bugle lama NEITP su 2019 election naksalak panina sound tograbra sine ngasigi khoina pangthok chariba political convention se tasegna 2019 gi election ga thuidokna ka hena mari lena budi nati okay haibadi अखोई कन्वेंशन से ममांगी 2017 के असेंबली इलेक्शन की मांगवेना तौजखिबदगी केंद्र दबुदी मागी लेरिबा वोटरसिंग अदगी कमिटी सिंग दु कायदना मांगिदना हाइदना तासंग खोमजनबगी मीटिंग बुदी मचा मैम तौजरगसु अखोई पार्टी की CWC सेंट्रल वर्किंग कमिटी ने सिनबा नत्रगना स्टेट की अखोई लेरिबा यूनियन ने सिनबा कन्वेंशन हारगदी हारिबा 2017 की इलेक्शन ममांग तौबुदुगी मथंगदा हदगी सिनेबा अखोना हदक तौजबा पॉलिटिकल कन्वेंशन से सेंग हारगदी 2019 की इलेक्शन का थोदोक हिंदोना का है मरीदी लेरदे होय अदुबो नाकल मरोमदा 2019 की अखोगी पार्लियामेंट इलेक्शन सिगी दमकता अखोगी पार्टी दा मेरे ओइबीके हाइदना ngसागी मसक नायरबा पॉलिटिकल लीडर हाइतारे अखोगी पॉलिटिशियन हानदगी मैमनसु मसक खंगबा ni amani adum lakpi adigi haradagi hauna akoigi any political party mta da soktriba yamna virgin noiriba akoigi free from any political kano dagi scenario dagi adugumba educationist amani msu dum laebo akoida candidate oige haidana laiba akoigi kano se da parliament election se da candidate oige na lakwa yawe adubo hauji phabugi manung dadi akoina finalize tawdana akoigi mirep thadoni नत्रगना थातो ओए हाबिना चिंबा और नत्रगना सिगी पार्टी सिमा को चमिनरो हाबिगी वखलोंदी थुदो हिंदों नखोगी ओ फिरप्ती ngasi मक फावगी नत्रगा पुंजा सिंग मक फावगी दि लेजद्रीब अदुगा ngसागी सिना मो खोगी कनो द लेजरे अदुगा ngसाई अखोगी नेसेसिटी हाइदो रिवर नत्रगा रोल ऑफ अखोगी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ngasiगी लेरिबा एजेंडा गी मखा पोना हाजरा कांदा अखोई रीजनल political party नत्रगना regionalism है कया की मतिक मरु ओइगे हाइबबु ममांगी 2014 की अप्रैल द पांथोक की पार्लियामेंट की इलेक्शन दा बीजेपी ने यामना चाउन माइ पाकी बेसे
ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯂꯤꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄꯣꯜ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯑꯕ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯍꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ 2012-13ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯑꯕ ꯁꯤꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯖꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯈꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯦꯟꯗꯤꯑꯦꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯁꯦ 2011 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ 12, 13, 14 इलेक्शन ममांगजेदा इंडिया की अलायंस सेदा ngसाइगी कांग्रेस मुक्तबो हाइबने अदुबो हाइबने पंगाइदा हाइरकांदा रीजनलिज्म की फोर्स अमखक मखोय अलायंस सागखिबजे मसी अचौबो मोइदा कानबम ओइगिना खंजेबा अदुना नेशनल पार्टी सिंगना इलेक्शन की दमकता येंग तारगदी तसेंगना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सिंगसे मखोयना मदुगी इंपोर्टेंसी मोइना अदाइदसु दुम लौब्रना खले बट तौबदबो रीजनलिज्म की ओइबा स्पिरिट प्रजा की दमकता सब तौब्र और तौदब्रा इदुदी याम चाबो क्वेश्चनेबल नेबा मरमदि कइनो हाकांदा मणिपुर दा ngasi फावदा पालाइबा गवर्नमेंट सिंगी मनुंगदा नेशनल पार्टी न पानबन मसिंगजे चहीदा यंथोनबो मतमदा यामेना सांगे अदुबो हाइबा नेशनल पार्टी न असो कुइना पालकिब लमदम सेदा ngasi अखोना थेंगनरिबा समस्या म्याम हाबतारे प्रॉब्लम हिंड्रेंस म्याम सिंगजे कुदम मोइना अखोय अरापगी जगादी थुदुनुबु नैनद्रा कांदा इनक नकपा इम्फाल की एरिया दा इवन म्युनिसिपालिटी की एरिया मनुंग सेदा लेरिबा लंबी थोंगी फिबम सी थुदुनु येंगबदा पुनि नुंसी नुंगाइनेबो असु कोइना यामना चावरबा ग्रेटेस्ट नत्रगा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री नि इन द वर्ल्ड न हाइरकांदा हाइरिबा डेमोक्रेटिक कंट्री दुगी पार्ट अमोइन स्टेट अमो ओइना ओइरुबदगी हाइरिबा डेमोक्रेसी द सरुग आराकांदा ngasi फावदा लिसांग चिपा गवर्नमेंट सिंगना अखोइगी दमकता डेवलपमेंट से कदाइदा थमीगे हाइसे से ममांगी कांग्रेस की मतमदा अखोइ बिल्डिंग खर साबा अदगी हाईवे की मरी लेनबा अखोइगी अचौबो सोरो खरदा खर कोयला खर थाना थाबदुना अखोइ डेवलपमेंट हाइबदी यारोयबा क्वाइदगी चाउना लेप ओइहुरिबा ngसाइगी ह्यूमन रिसोर्सेस की अखोइ अहोब म्याम वालिबा अदगी मेडिकल की ओइबा अखोइगी कनोदा अखोइगी लेप वालहुरिबा म्याम मा हेल्थ सेक्टर दा मकल मथेंगी कया मक वातबदि नते अदु लमी तो खरा सारकांदा नत्रगा असेंबली की हाउस अमा अखोइगी सारे हाइरकांदा यस असि जो अखोइ इमाई गुमने हाइना लौरगसु मसिना अखोइ चाखोले लौबु यारोयबा नत्रगा डिस्ट्रिक्ट दा अखोइगी सेगुलिबा मिनी सेक्रेटरी सारकांदा अखोइ मणिपुर स्टेट से चाखोले हाइबदि यारोयबा communication yes. transportation is also playing a very important role aduga asikakhtana chakole habdi yaro heba haidi heavy area dune chakthung drabada phidung drabada natragna akoi rat mai pirabada horen heng sini khangdana yamna secure oida pusi mehingam ka to hinga kanda karai da no sigi wa yama khakti laktabdi nateba okay ado as a whole NEITP ki lok sabha election 2019 da miu thagat kani hauji pawgi oina di leptri मिंग लौथोपुदुदी मिंग ओइना लौथोपुदुदी खरा लापी थादोप लेप्ति हाइबनी थादोक्तबसु याय ओके अदु थादोक्पा याबगी मिदी जानब चंद्रन खितंग लोलगा थम गिबनरा नत्रगा कोइना पाउमु ओइना खरा हेंजन उरुबुरना केनोमदि खंग्रे ngasi कन्वेंशन दो अदुम चौतक तवी अदु करिम कांदा 2019 इलेक्शन नक्सलकपनिना इलेक्शन की सेम साबगी मखोन अमदी थोकबिदों तवा आइना लानु उजरम बसुय को कन्वेंशन दो याम सेंग हाइजर कांदा अखोइना करी है इलेक्शन का मरी लेना पार्लियामेंट इलेक्शन की मांगोइना इलेक्शन दुग मरी लेना लेनबदी इलेक्शन का मरी लेनबदी नते अदुगा लेनदी हाइबसु यारो एदुनी सौजाना अदुमाइना मरी लेना हन गदब ओइतारगदी तसेंगना हाइजर कांदा अखोइ यामना करी है मीदु लिमिट पुनर पंगातने नत्रगदी अंगम बिदा हाइबजु तौदेब ngasiगी जस्ट अखोइ सेंगना कांदा केंद्र द लेरिबा अखोई ममांग इलेक्शन दा वामिनगिबा कमिटी यौमिनगिबा सरुक आमिनगिबा मैम सिंगदो मधु नौना मो वाखलोल सिंगदो अखोई होमिनदनबा वाखल तामिननबा अदु कत 2017 दा कन्वेंशन अमा पांगथोकी 28 पांगथोकीबा कन्वेंशन दुगी मखा चतरक पो रूटीन कन्वेंशन नि सम नारे कान ओजा नपसन दाइना सुंगाक फागी तौजबनी ओजा नपसन जगी पुंगी वाखंगोक सगेना आई इरेंद्र लाक्सबसने ब्रेक की मतुंग लाक्सगे ब्रेक की मतुंग इम्पैक्ट न्यूज के एजेंडा मणिपुर येंगिरिबा पुनमके फमदा थुना पुदुन लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो ब्रेक की मतुंग येंगिरिबा पुनमकपु अमकन तराम नोक्सरी इरेंद्र हुजिक सेमरोनी एमपीपी की NEITP की सु रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मोइना कन्वेंशन चाउ पाउथोखरे
aduga mihut thadoktaba leptri thadoi haiba muksu natri thadokani haiba muksu natri tanjang haiba jani sam nare kanda aduga karim kanda NEITB pangan kanna leiri haibamdi adum so to male endre usu dum swai supplement to group ko ani ai sai taina prajagi 2017 di prajagi mihut akoi uki 2019 gi lok sabha election da prajagi mihut uba phangadra natragana 2019 gi lok sabha election da prajagi oiba policy plan legadra sine 2017 की अखोई कैंडिडेट अहुम अखोई थादोक चाइ इहान हाना तसेंग ना हायरगदी अखोई की पॉलिटिकल पार्टी जे मागी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रेशन हेक लोइबगा था अनि की मतुंग दा अखोई इलेक्शन जे तौबने अदुना खरा खोयौन नबगी ता जादुने याम खोयौन नबा अमा ओइगिबा अदुबु मयाम की मफम दा अखोइना पार्टी की मैनिफेस्टो पार्टी की कैंडिडेट पार्टी की लेजरीबा अखोई की प्रिंसिपल इंट्रोडक्शन अमा पीबोइना अखोई मयाम मफम दा थमजरे अखोई की लाकदोरिबा इलेक्शन 2019 से मसे अखोई याम कन्ना खनजरी अखोई मिउ थागत सिरा थागत गुमसिरा हाइबसेमा 2022 सिना अखोई की असेंग टारगेट होइजबा याम सेंग हायरगति मरमदि याम पीबा पार्टी नि अदुगा अखोई की NEITB 2022 की असेंबली इलेक्शन की सिना होइना मेन टारगेट असेंबली इलेक्शन सिना होइना मेन टारगेट ने दुबो 2019 की इलेक्शन सिदा हौजे अखोई की कैंडिडेट इनर की होइना पंजरबदा अखोई की ऑप्शन अनि अखोई कैंडिडेट ऑप्शन अनि लेजै हाइबा अनि सि मसे अखोई थादोकसिरा थादोकुमसिरा हाइबदो अखोई की पार्टी की मेंबर्स सिंग याम कन्ना अखोई खनन कईगुम्बा अखोइना कैंडिडेट थादोक्ते हाइबा तारगसु अखोई मणिपुर की दमकता मणिपुर की खोलाव लाउबीबा ngамगदबा अदुगा मणिपुर पार्लियामेंट चलगा अखोई के लॉलीपॉप चारगा लीला ड्रामा तौरगा लेगदबा मीदुदी अखोई सपोर्ट तौरोय अदुना अखोइना याम कुपना येंगगा अखोई के मणिपुर की हाइबे इशू मैम से मसी पुखत पीबा ngамगदबा पार्लियामेंट दा वा ngangaga मयाम मणिपुर की मियाम की खोलाव से मसी अखोई की पार्लियामेंट बुंग मनुंगदा यहोनबा ngамगदबा अदुगुम्बा अखोई मिहुत सपोर्ट तौगनी हाइबा मिहुत से मसे अखोई पार्टी की होइबी है अदुगा अखोई की पार्टी की नतबा रीजनल पार्टी अमगी अखोई मिहुत कैंडिडेट अमा होइबसु याय अदुना अखोई होजि डिसीजन याम कन्ना अखोई खनजरी अदुना अखोई की मतम चाना खंगनजरकनी थादोक तबैसे तसेंगना इलेक्शन लाकपनिना प्रजा सु पॉलिटिकल पार्टी अमा ओइरुबनिना स्वाइदा तुमिन लेबे वफम लेते थादोक तबा तुंगमांग याम खनगिनि हाइबे वफम दरे तबि अखोई केनोदी अखोई की के हाइतारे नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस होइबा अखोई की अखोई याम फफबा कैंडिडेट सु अखोई मणिपुर सिदा लेतब नते अदुना अखोई की ओजा जुगिंद्रो सु फंबिरे ngasi sida ओजा जुगिंद्रो सु अखोई रीजनल पार्टी अमगी कैंडिडेट नि सुमाइन तौदुना अखोई कैंडिडेट मैम से फजना अखोई वेटिंग प्रोसेस अमा यंगजर खिनि हाय तारे अदुगा अखोई मणिपुर की खोलाव से मणिपुर की दमकता थबक तौब ngамगदबा हाय तारे याम केपेबल होइबा अदुगुम्बा कैंडिडेट अमोदो होइना अखोई सपोर्ट तौगनी ना अखोई हौजिक फोगिदी अदुगुम्बा अखोई फिरेब लेजरी अदुगा याम सेंगना हाइजरबदा रीजनल पार्टी से अखोई गिदी चाहि अनि गतंग हाइजरी याम पीबा पार्टी नि याम सेंगना हाइजरबदा NEITB की लेजरीबा अखोई की फंडिंग मैम दो मदो अखोई की कॉर्पोरेट का पॉलिटिकल पार्टी का तोसन तिनबगी पोटसिमदि अखोई तौजदे अदुना याम सेंगना हाइजरबदा ग्रास रूट तगी होइना हाइतारे अखोई की जिला दा वार्ड खुदिंगमक्ता अदुगा मणिपुर की चिंगदा तंपाक्ता लेरिबा अखोई की पंचायत ना कोलिबा मफम खुदिंगमक्ता की ग्रास रूट लेवल दगी अखोई लीडरशिप ओइना एंगेज तौरगा लीडरशिप ओइना अखोई कई हाइबा तारे रीजनल पार्टी अमा सेमगछि हाइबगी अदुगी रीजनलिज्म अदुगुबा spirit to that grassroots movement to that chakene heavy the base only have any focus to can have any oja jokin dromaroina handaki MPP ki recently held foundation day da loktopi ki haibi ki bese maroina praja ki thajaba praja ki trust sama deficit legri se borom da di MPP ki leader sing da su adum blame to bi ki oja jokin drona aduga sidara koi kari gi swai area se aina hangjaba mak nataba mayam su khangning se ओजा जुगेंद्रन दम रियलाइज तवी एडमिट तवी मदुदी प्रजाना जनरल पब्लिक ना मणिपुर पीपल्स पार्टी की माइकैदा थमंबा थाजबदो खरमखैदी मांगरे हैबनी सम नारे कांदा मांगबै मरम MPP सिदरहोय मरम से कितंग तेंतकना मरम अमैंदंग मरोय मरम अमैंदंग थंबी याबरा अदुगा नसाइगी हुजिक प्रजा साइते थंबिरकपा
regional political party sing chungjan naraga chatminaba haibagi swai gi area si kari opinion share to winning gesin masi yam phajana akoi neinajare maram di keno bo akoi MPP da sithre isi masi maru ba poti kadai di no da akoi da regional party di nataba sasan naba kharna akoi da sangjal aga madina springboard or kanda sagi moi je akoi na MLA natraga MP makti akoi defection to gidi akoi di aduga MLA singje am defect to gi se khudam oina haraga ten hawki masamaksi akoi da ani ra car ga ma defection to re people na mistake try di akoi confidence kar mang re khara tension de laga no jaju gindro ming nung yam par bidra su ko sat baram do haibira ba aduna defection to gi bise masi pandaba ya do pot khala even wo joi song ni se man hoji muksu asagi congress tagi BJP di muksu congress mu cha song e haijeri ba aduga regional political party sing che masi pangling ling khapi ya do pot su lei regional political party sing ling khala kanda kramai to gi bo federal party to me ko tamo sandra mi khode sang khre sang aga asagi federal party trom di karmi me maramuduna political party se linkhan ning ne hata ling khapi su ya do pot khal lei masi po se maram the people ki confidence moi paling de linkhat pa regional party ki darkar lei di khanga heta linkhalu bo po se masina akhoi su mangje ba asai people the confidence mang wi pot am su lei aduga yarga di leadership ki leriba chongtok chongjin gi leriba phim chana so people ki confidence mang nei maram su lei regional political party mayam linkhalak pana su thajaba mangwai maram am su hele have some darkar da maram di ain haijeri sini maram di masina tung koina sum hinga di phaba आइदी DRPP खुदम मोइन हारगा मथन मुचगी ना अरे MSP मथन मुखरी MSP लिखलम द्रगदी BJP लेरम मोयबा BJP ऑफिस से लेरम मोयबा ngasi masi chawbuna masi tolga piba adugumba political party maneba BJP je Manipur da mana masa mareng phanna chawkhlei si masi kananu chawbe bibungo sina masi kat khibane BJP da aduna si posin la ini baduna okay atorti marwai hojik si MPP amalai jare adu ngasai ni thamjaba alliance ki lakata election sida alliance madudi karam ba harakanda regional political parties ki alliance kamai ubi thamning bai wakhan phawi bra natragana MPP mathanda dum chatpada dum yanin khan bibra kamai khan bige MPP mathanda chatpada yani maram di since 1968 gi akhoi dum hingin lai atai dei mating yogdana atai dei lakshan ba sing je masina वो खायर कांदा अस मांगल मन तना करिंता कोइदा करिंता फंगदेव ओके हानगी अरीबा हानगी फेडरल पार्टी करिगी जाजो को फेडरल पार्टी करिगी अरीबा हासिंग हाइब MSCP थिंग पॉलिटिकल पार्टी नि अदो हुजिक नौन निखलक पदा हुजिक लेरिसि प्रजा ओइद फंबिरे NEITP येत फंबिरे अखोइदी लिंक पसिसु मांगनब मसा म ओहेलेसि अनि लिंखलक पसि कमाइन थंबिनिगे से अखोइदी मोसि अखोइदी याहलगा यावसलगा सेंग नारगा अखोइगी इडियोलॉजी दा अखोइगी लीडरशिप की crisis na to ba leadership pam da gi wor magadi leadership tu hongdong jin torga to we haijari ba okay aduga aina thamjab taragadi MSCP si linkhalam dai matam da ai akhoi party ki central committee meeting da aina hai gi round doi mathang round dong lak sage oja ju lak sage ai oja chandra ai hang janing se baro hoji hai si digital political party sing se sum linkhalak hai ti yam khalak pa sina su general public ta confusion ama create tok dup sunate karim ko anda mang na ba haidi ngasai ka hitare mun na ba aduga ka hitare vote yam phangdana ba gi masa mu oidap sunati haibri sam dare ka naibri se adu karim ka anda NEITP praja singi su hangkan da punna sabina ba punjan bai wakhal lom chu ta dunate kamain thamining ai hoji wa pham do laksha ding ai dana ngasai ko gi Irendro na ngasai haibi gi do please go ahead Irendro sai na ngasai haibi gi ba corporate ka NIDP ka tosal chatle haibra kanu loan ma hagibdo madu madi praja gi tawjade hai adu ekoi party gi na de ekoi tosan base masi tosan de logje ba adu uzairindro na tosal en ubiba area dum tang hana thambiraga de ai clarification pijage mamdi tosan de na koi leibni na haitare okay tosan de leibni na Irendro tosan bai ni ubi se kara area de do you have any reasonable explanation ai sum ta sa de NIDP gi ayamba funding je salai group of company na oina sponsor ta wena ta je masi langa doi roza ta ba khatara ado ai karam hai je funding je
funding agency is anybody obi hai fund piba mi khuding maksi party du ko tosale havidi yaro NIDP da fund pirakpa haitare ko aduga khoi party da di yaudriba ideology bu pamjadana fund pirakpa myam su leba professor myam lei adigi oza lecturer myam lei ba adu moi ji de khoi tosanare haiduri braba haidi education gi part ko khoi tosanare haiduri braba fund pire na heta khoi tosane na ubse aigi miyang da di kitang positive oide na logje okay fund na ji at any source from any source obi hai but ideology natagna tawriba thabak tu da nakai sengbu du ne yes hojik haiba yaba mana ojai rendro na akoi hojik North East India Development Party gi hojik je koi Central Working Committee gi president obiriba honorable akoi gi Sri Narengbam Samarjit ji Salai Holdings Private Limited ko ba corporate body hajira business partner hajira sigi chairman ori CMD aduga nakalamorom da North East India Development Party ki su sumaina oiri sina maram kan to sane na kon ubdi la le maram di kaina kan da mi amana political party yabusu yai na ta kan any organization to pum yabusu yai business to busu yai aduga business ki ideology du political party du sangdra lo re haibadi mi amana multifaceted over thabu khara to buda thudun kai dina khaleba aduna hariba khoi gi honorable president jina NIDP da su phampui adagi Salai Holding to pui harakanda bhavna pasa sajan basisu ai wakhaladi lanbara na khalleba adu funding ai di ne funding ai di ai gi wakhaladi akoi isasu phantawi akoi ju donate taweba party hingana bai da mukta akoi kaim kan da lising kun kun khai ne kaim kan da yakai khai ne kaim kan da koi lak lak ju khai ne ba si adu da di akoi na part kan no joru gi tawri ne ba ko aduga atopa akoi gi NIDP da sungong yok da ba corporate da yok da ba kangbu mayam khangna donate tawrai bu su khoi khara khan ga dawne ba okay adu area de lotion jara se jara fada area de karim kan da good kai no tare good sense da khang da hangam so rom be yang li sam sam dare sai ga no sala ko adu ga yam aina regional political party ngak to oi bani na aina hajani gi kai tare khoi gi se khoi gi khanda na ba ai lak sake adu ga meno nga sai gi karim kan da regional political party sum thokchalak pasichu yam thola kanda people ki confidence umang ba duga leiriba party myam si yam sala kanda mathan da mangje na bai masa am ohele sida kari mot thambini ge sin madu ki potu lale habadi yade dubu akhoi gi North East India Development Party gi akhoi gi sai na haja gi ba akhoi gi olu taseng na hargadi North East India gi state nipan gi goiba asengba regional political party maka oibagi manglan da ne khoi sangbu chari che only the Manipur state khaki wan nate ba Manipur state se unit amu oibai wari ne ba Assam da khoi gi unit lejari ba ngasi akhoi na nauri bana mor kan da akhoi na masa mareng ji yam ka hena pak san san do ku ngamdri bana mor kan da Assam da khoi kanu tok da ba de ma da ka da ko loi tongan thokra ka haitare mahanda mota da khoi Mizoram da khoi thadok ke na torumi akhoi Mizoram da khoi gi oibai unit hangjare Tripura da hangi adigi Meghalaya da hangi akhona ngasai regional gi outlook state da iseng chengba akhoi regional political party mugi characteristic tu sagala kanda akhona ngasi babu da thengnar be hindrance ma'am problem am sing se masi address tawno bo hona kan sei da akhoi gi parliament gi seat si yam da buna mar mor kan da che khudam hoina kan da Manipur teng ameka Nagaland na ameka party do amata mananda bagi ani level state yauri amum tang level state yauri masigi khudong adu su party managi body phaba party manada ba yam thoe sina khoi gi kare tare regionalism jigi regional gi ba unification da khoi gi kare tare chap chap ka ngam da buse sina mar mor kan na lawmin raga di makhon nawi yes ta da ba yarak ta bi film ni sam sam dare kan ai mathang nong lak sake Irendro ai khan bada som da lene te harim lene te hai du ifa phana dum tension ba yarab jala Irendro kari supplement tawning ba leiri akoi gi som na di corporate na akoi gi political party am the funding pi su ka shu kai de sine som tam bi rai sina adu di som gi ideology na obiram ngoni ai sum khanja bada di akoi gi constitution the high separation of church and state have a port of July evening checks and balance adu cha manana akoi political party amaga corporate amaga isam da samna madudi kitang phaja war prana ina ai personal opinion da ai samna di na ai hai re ba samna ba engal dom da puthok biyo ba da miam na ai na donate to bute ne nate samna yana hai do mayen sing hai biyo ba
अते अइना हाइजरिसे समनद्रगदि फरे अतो समनद्रे हाइबा मतुंग मखा चप चप प्रूफ पिबिरो अइना साइ ओजा conflict of interest होइद्रो company chairman ga owner amaga political party amagi leader conflict of interest होइद्रो ओजा इरेंद्रो न जुने अखोय पार्टी त लागा ने दोरे तो वे फरे फरे सिगी से good sense खितंग खरा मसा खाइना खितंग मेच्योर ओइसो याम सेंगना गे देखोय इरेंद्रो सोब सु हाइरा मिना सो स्वाइ तबने समनद्रे हाइरा मिना आई हाइना स्वाइ ते देंजंग्रसि इसम सम नारा कांदा तो इरेंद्रो लक्ष्य निबो क्वेश्चन ना मरोइना करिम कांदा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सिंग से मसिंग यामना मरम ओरे कांदा पीपल्स की खितंग कंफ्यूजन हम सु क्रिएट तो एरिया एट द सेम टाइम लेरिबा पार्टी सिंग से डैमेज रोम द सखिबगी एरिया सु लेतब न तीने ओजा चुगिद्रोन थंबीरी सि याबि निंगब्रा से याम सेंग हाइजब द मणिपुर की रीजनल पॉलिटिकल फोर्स मैम की कोई हिस्ट्री से एग्जाम तमदा तसेंग हाइ तारगदी अयाम पॉलिटिशियन मैम मणिपुर द लेजे हौजिक तसेंग हाइगद रीजनल पार्टी दगी हौरखिबा ngaतने इंक्लूडिंग आवर ओन चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिरेजु रीजनल पार्टी दगी हौरखिबने अदुना रीजनल पार्टी द सपोर्ट लेते प्रजा मैम न यादे हाइबसिमदी लांगने मसी लानगने सिना नंबर 1 ओइन थमजगे अदुगा नंबर 2 अखोई की इसागी अपॉर्चुनिटी येंगा अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स तो हाइ तारे आई ngasi नसी पार्टी दे यारमनी हायेंग न सिदमु यारनी हंगसि द सिदमु यारनी कोइ चोंग चोंबगी सिगी सिस्टम जे मसी तसेंग हाइ तारे के यामना इसागी पॉलिटिकल करियर ददी यामना कानबा अदुबो लेबा की ओइना दी याम काना देबा मरमदी ओजा जुगिद्रो साइ हाइबिबदो अखोई की आइडियोलॉजी से याम तोइना होंग तारे के दी अखोई की पब्लिक की कॉन्फिडेंस मांगहलेब थाजब हाइतारे लीडरशिप है मैम की थाजब मैंडेट लौगदोइनी मैम अखोई असागी मंगान पीगदोइनी अखोई की इंटेलेक्चुअली मोरली यामना इम्पोर्टेंटली कैरेक्टर दसु मैम की लीडर अमा होइगदबनेब पैसा खतंग लीडर होइब नतब कैरेक्टर दसु लीडर होइगदबनी इंटेलेक्ट दसु लीडर होइगदबनी अदुगा इसागी प्रिंसिपल दसु अखोई लीडर होइगदबने अदुना प्रिंसिपल यावदबा पॉलिटिक्स से मणिपुर दा सिगी पार्टी दगी अमदम होंगिबसे मसिदि याम सेंगना हाइजरबदा नुंगती की युमनाक होंग सब माने ngasi je da khoi tamo sarma na le ma je hayeng na mu moirang the mo mon ba dagi rk mo on ba rk dagi mu akhoi kai hai tare leichom ba mo on ba adu di isagi principle yaujda da ideology yaud da politics ching e ma si sina maram moiraga अखोई की रीजनल पार्टी द ताइना बदी यारोय मी दुगी लीडर दुगी कैरेक्टर दु ताइना गदबनी अदुगा मणिपुर दि हौजिक नहा मयामसु अखोई की मोर देन 40% पॉपुलेशन जे नहा आतो ओरबनीना याम कुपना नैनरे हौजिकति पॉलिटिक्स तौबदा अखोई की कैरेक्टर प्रिंसिपल यावदब पॉलिटिशियन याम कोइना लास्टिंग ओइरो ओके सही सिंधु मानद्राबनी कुपना नैनरबनी पंगतोक तो बिरु नो सम सम नारे का माने अदुमने हाइजे इरेंद्रो ngасai ki do ai gi di ai sai te ai kan hona jage mingju hongdana ba yumnak chu hongdana ba principal da le jage oja jogindro do shalak pai roni tentang thamte minute ni da du hojik ein thamje do sina regional political party across the northeast punna sabina ba maram di sit si yamna da bu ngaktani assam kaktani taramari 14 sit le rise lok sabha da du atai di ani leiba ama leiba yauri manipur ani ni swai da tabina ba khon ju khara kan na ba regional political party sing punna chaminna da tangai phati haibagi swai da kari opinion tabingi swai da punna chaminna bai je hauraga na kan hogdo ni se मधु अखोई खंजखरे मसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सिंह से मसी पुनसन अखोई कन्न होने अदुबु मपांगन कल्लकांदा कार कारिब मिसिंगदना अते सि केंदि यिंबिरक्ते आई कन दरकार ले आई कन दरकांदा कनागुनि पातना आई जोरो योगजोरो बा हौरसु काना रोय हजिकी अखोई मुंगो ना थंबिखिबदो एनआईडीपी जनरल सेक्रेटरी ने थंबिखिबा मसे खितंग अखोई कॉन्स्टिट्यूशन वनि येमगांदा मागी पॉलिटिकल पार्टी से मसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने लोब यादे मान हाइब मतमदा अखोई कनसु संतोंग होनरी मिजोराम दसु असम दसु अरुणाचल प्रदेश दसु अदु हाइबसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में सब सब कैरेक्टर दे मसे मागी स्टेट टू द मसागी सब चाना स्ट्रेंथ तम लिगदमने मदुना याम हेना स्टेट अहुम नत्रग मरी हे सुबकान कॉन्स्टिट्यूशन पीबो प्रोविजन की मतुमिना मदो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वोले मथंदा मसी मसु अखोइना उगदबने अदो साइदा एनआईडीपी ना नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हारगा मसी
regional political party ne na masi characterize to what say masi maji hekta mok sagat pa yada bina strength sagat pa motam sangi adu sagat pa ki area am di pi bedro madam ora kan NEITP karim kan da khare na pangkala kan da north east lady ba to regional political party sing ju sigum mal leibra hai bagi area am di law na bagi tanjam pi budi male ojana chandra tenta na kamain thambining ge sini pun bai state da NEITP ki chorona ming da gi dum chorona khangba mal hai pet kariguma khare di phau male pun da ya di hai bagi mane hujik phau da NEITP ki state unit sing ningat pi buduna amane regional political party sing kari sing wari saminaba punna chaminna bagi karigumba swai area se laga di wahok dok se krai bok jangin bi ge se तसेंग मसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी की वैन यामना पामजबा वखलोल ने हाइजब तारे अदुगा ngसाइगी अखोइगी एमपीपी की प्रेसिडेंट अखोइ ऑनरेबल प्रेसिडेंट अंकल ना तापी खिबा वफम दुदी अंकल की वखल ना सुम लेबीबगी हाइबीबनी तसेंग ना उबिरंगनी होखिबा 2017 की इलेक्शन दा अखोइ मियोइ 10 गा हुमदोइ अखोइ सेदा अखोइ कंटेस्ट तौजे अदुबु लाइबकपुदी लोइ थीरे अदुगी मथंगी ओलक चाहिदा अखोगी त्रिपुरा दा पांथोगिबा त्रिपुरा की असेंबली इलेक्शन दा अखोई मी अहुम थादोई अदुजु लाइबक थी अदगी मो मेघालय दा पांथोगिबा मेघालय की इलेक्शन दा अखोई मी नि थादोई अदुजु लाइबक थी ओबई वारी सेंगना हा कादा हनु मिजोराम दो कोई थागन ना याम कन्ना होना जायबो अदा एमएन कनुगी मो एमएन की अखोई कनु सी याम कन्ना कंखत प ओइरंबा अदुन मर कांदा अखोई खरा अखोई सेंबा याबा हाइतारे को यूथ ओइबा हानगी कनो यामना मोसनजिबा अदुगा तसेंग हागदी मागी फादर गुम्बा मागी फैमिली बैकग्राउंड दी तसेंग पॉलिटिकल फैमिली दी दुम ओइबा अदुगुम्बा मी खरा लखुला कांदा अखोई कनोगी मिजोराम गी दी अखोई यूनिटी स्टेट यूनिटी हांगतोको लेजरबनेबा अदुमान तौदना ngsaigi akoi state ta kanu to godam ni khogadam ne haije akoi state ta akoi contest to akoi mai pa ko ngam gitre tripura to jai meghalaya to jai adegi tripura adegi mizoram to no bana target to matam da mizoram gi duma hujika ai haiba circumstance no mo kan da ya gitre asam gi torko matam da khoi am kon face to ne tasing na ga di quran di takpiri अखोगी रीजनलिज्म की नतक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में कैरेक्टरिस्टिक मधु याब नते खोते मधुदी अंकल की वखल की वाने अदु तसेंग हागदी अखोइना अतोप स्टेट चलकांद मिहु थादोरिबा लाइबक थिजरगजु मसे तसेंग हागदी अदुगी कैरेक्टरिस्टिक तो सागतपने हाबनी दैना हाजबदे अदुबो अंकल कनमाजगे अंकल ngसाइ तापीबा नेशनल पार्टी अमख ओंखननबो होनबदा हाबदु मदि चुमेबा अदुबो रीजनल नते अखोई नेशनल पार्टी ने हागिदे आई क्लेम तौदे अखोई नेशनल पार्टी हागिदे कन होनबे रे मतम लो सेलेक्ट ने ओजा जोगिंद्रो अदो ओजा नफेंद्र मतम लो सेलेक्ट नो प्रॉब्लम कन होनबुदुने कोन पामिसे मयाम न पामिसे होनबुदुने करिम कांदा नॉर्थ ईस्ट की लाइरिबा स्टेट सिंग की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पुनः चमिनर कांदा खोंजाव अमा थोकने हारदी कनाना होगदोरी हाइबसु अचोबो क्वेश्चन ने मयाम पामिसि अदुगे आंसर दुनि सम दारे कांदा मधुदा नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी ना थोदा लोगे चत्रिंगे दाइ हाइजेनिंग मुसे रेंद्रो अमरोम दा हाइनब लेको जेन साबा युम दरि नबो गाक्तनी नुंग थोमला गुमसे दो सम दारे का नुंग के थोमदि नुंग वानदे काय दो से आइसु काय नि मिसु काय ने दुने इरेंद्रो हुजि की लाइबो अफम लास्ट क्वेश्चन ने लास्ट राउंड क्वेश्चन ने रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट स्टेट पुनः चमिनबा यागद्रा पॉसिबिलिटी लेब्रा अदुगा करिमकान चमिनबगी खुदोंग चाबसे फंगदि अखोइगी स्वाइट की रीजनल इंटरेस्ट हाइबते खरेना साफ तो होनगनी करी ओपरेशन थमी आई सु गंजबदा अखोइगी बरमा अखोइ क्वाथादा बॉर्डर पिलर की मतंग दा याम कन्ना चयेनबमा लैगिबदा अखोइगी सर्वे ऑफ इंडिया दगी ऑफिशियल मैम लाकपदु सो अखोइ एमपीपी की अखोइगी थौपुरिबो मैम अखोइ चमिनै क्वाथादा इशू दो अदुदे इशू द लेबा की ओइबे इशू सिदा थबक तौबुदुने पॉलिटिकल पार्टी है वोट लेपदु गतरते अइना लंका द वोट लेपे कश्मीर द लेपे हाइबदुना मणिपुर द चौखट कदब नते मणिपुर की दमकता क्वाथा खुनौ द अखोइगी थोखिबा हुजिकसु चेनगा लेबा बॉर्डर पिलर 81 की मतंग द NEITP न रीजनल पार्टी ओइतागसु करी तौबिग्रगे बीजेपी दी फना हाई साहब ने अइना क्वाथादु द चलरोगा खोलाव लावरगा चटपियु हाई मतम द बीजेपी की टीम नोंगालगा थागी अदुई ममांग सुता थादे अनि सुबदा इशू दु येंबियोबा यारे अदु लास्ट मतम लो सेलेब्रेट समिनबो यानी यारो एमयू की क्राइसिस मतंग द पॉलिटिकल पार्टी करम बना PRJ नतन अतोबा रीजनल पार्टी न करी तौबिग्रगे हाइबदो
अदुसु अखोई खनसे including MPP including MPP issue लेबा की अचो issue दा अखोई खुसम नरगा थबक तोमिन के मेंदे के सरते पार्टी मनदा मरोना vote ले पद बतना political party ने हाबे यार से का बुदु नते issue खंगुर समतो लेबा की थबक तौसे है political party लेबा की थबक तौसे है possible to go together the regional parties everything is possible आई मरम द थसल लोग याद रहे ओजन का मरम द थसल लोग याद रहे मन भी साजे अखोई पार्टी की प्रॉब्लम यारो मिना नते अखोई मणिपुर दो जो उनरी से अखोई मणिपुर दो उनरी से बॉर्डर पिलर की डिस्प्यूट ओरे को मीडिया पूरा का दा पकाक दा आदे के तंगांग पदु खतना अखोई लेबाक नि मसक पसिदे आईदी तसिंग यानिंग दे बयाम सेनागरे खबर न तबा एनी आईडी बी तौ तो रते आइबो जाना अखोई तौ याबनेबा यस ओजा खबर पु बतुना लेबाक नि ओइब्रा बा थायबा मोई लाकबा आदि सेंट्रल टीम जिंगो चंगसिया दबदु अखोई जनरल सेक्रेटरी अनिना मतम मफम दर लेबा कोठा दा लेबा असेगी पब्लिक सिंगो बदुदा मोटिवेशन तोरगा मफम दु ताना प्राइमरी पिलर कनदगी ऑर्डिनरी पिलर दगी प्राइमरी पिलर ताना अखोने पुसनम गमेबा ओके एंड्रो मारो हम द रोल सिंग से उदब खंग बदुरा मने रोल सिंग लोइ लेना आई वादी पॉलिटिकल पार्टी के लुसिंगम ने लाकादी खंग लेबा खंग लेतु उनगा से ओजा नबचंद्र ओजा जुनि दो ओजा एंड्रो गसी गसी पेंग न्यूज के एजेंडा मणिपुर से मपुंग फान बिबगी दमकता इने काय कम्युनिटी पा गेस हाउ मपो हम कन थागचरे गसी के दमकता इंपैक्ट न्यूज के एजेंडा मणिपुर मता हंगे लोचन बतन जाय रोले अदु लमदम बिसा थोलिबा थौदो वाथो क्या गेमरेक जम रिपोर्ट के दबक इंपैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो